mertua. Ulun pegamak kepada poma menyotan mak idin ma Urayola lunja lamantoh di ba urayo ma bale lentoto lumpreh ma atiro singo ma tidera dia umil masa aban menanggukun bang le bang abah mutamah ketutaan alinggang saya ladon tagai-tagai dan gata nu pohro singo uro dudo nu atau nuraka na tulung singo nu mate lagi mate kape sayang bote pek tagai-tagai dan nyanka kerja nyan kita mak Urayo mak tanya manusia mak gebuh tak untuk sedikit gebuh hati mak untuk generah gebuh hakai dalam badan guyu timang ubong lepas punya mak idin kujak ranta dua lewa tengah pura aku tak tahu mak tapi nyotan mak idin lonjak ranta balih kutop ro mak balih kutop ro lumpreh mak tiro tengah tidih dia mil macam Hoban menanggukun len agam lumoh kepada nama putra linggang saya daripada mati anak mak daripada mati mana kaporok Hojit lebih baik kajak anton daripada mati kaporo uro dudo don jela tengok atonu aga mak lun lebih baik lun mati kaporo mak daripada lun jak ranto mak dugom jaro mak serapa tapi menyo mak izin lun jak ranto mak lun jaro mak mau doa jangan aja deh kaporo oban menanggung lebong apa sebut ke lembaga hotel linggam saya panen mungkin walu mak dugom jaro kaca tok siron jantung hati mah tapi dak kalaken mengonintan mangat tak badan mak puasa tok kalake mengkawin atawa kalake mak tunangan tenang badan sejuk hati mah tapi menyolangion kalake jalan to hancur hati mak tiro bijeh mata tapi daripada mati gada mana poro Jiket makna kajaran todon maling jaron tabi don pomang doa hoban kamunan ikun lepro linggam Gekun kelambaan agam onu jantung hati mat yugo kaja hau anu di dalam mantoh kamu majaron tidak malah dengan dua bapa kajak lakai di nunung tidak bayar Sigalam kabut langkah Hawan segalam muka Kana tayo Cukup punting doa Bak mak melangon Nyomak pegah Kepada kata Budak baranggaw kajan
munyohana doa bak mak ngon ayah gadoh tuah dengan bahagia maka tak penting doa lah bak mak ngon ayah nyan insyaallah ho kabut langkah Allah melakukan pelarang amanallah binari watenyang bapu tolingam alaan agam budohode watenyang tiga lalaju geja di yang pasti bab kutum dah kata. Laju geja otenyang di raja nangau geja dibunuh tidak lantung babi de du bapa. Haban paretro bak bilik ayah dibunuh abah kiwatanyang saling buka buka kalium ni bak ayah bunuh abah bak awatanyang abah ukun di bak adu apa. Assalamualaikum moi ayah lun tu langkah ni mak adu apa lun jak lakai din mudua lewroh lun mujaran to ya lun lakai di badu bapa aban menanggukeun wadean lebunu abah laju ke pegah ledang dunia kadu oneng jantung hati mengong parigi Tuhan bapa perkara kata dan keneng jalan toh Ba'atiron kon hana doa tapi tiga lam kajak alam to bajut kadengon amanah hadu bapa kadengo dilen waktit melah ba'ah Dino yang pegah don kepada gata Tibirpu halapu cucu aduh komang mutinku ngojang ajang aduh komang metimpra lamanya kalu moyo kalen tu labuka tepu anu ka